Biyag Di Tao. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras tayo amin. Di may patangatang ita drama kat napagmaymay sa part 1 kan part 2. Wano full episode, di pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si Ka Gerald. Ninanang man. Agsisinno kat a babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangarun tiyak pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinam samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba. Makakit-kita iti kastangar aramidam. Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na ano kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akasken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo itapagay ayaman terikna da. Pastime lang da gijay kung nakalangarudan, nanang. Sa bali manon tayo nakita kanyang kasmoy ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Agasamanday ta, pare. Agsisinno ka ti awid mo di ta palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdat-datunan, pare. Sa anak nagdat-daton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare. No ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta kararamidam, pare Gerald. Amang ano, pakaisagmakam to pa'y kiday. Nairwamag matan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam, kapot na lino ko nakatagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tapno agbaling kamot, ababairo, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotormat. Wain. Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo. Sipod nagsina da itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumait nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas di lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko maday kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas di taramidan na? Uray asino la dita na babae tiyaw-awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piya. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak mo't na nairwa makas niya tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot moten ta uray asino mo aladita babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae tiyang angkas na iti motor na manang. Wan nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikas na aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayaw ti pagsaritaan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Lima nang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutom ko mama ti pagsaya atam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day ta rason. Tapno mabaliwala ti biyag mo ading ko.
Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibog iti nating amulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang, di na ka di pa kadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam iti nateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diretso mati makukortak nanang. Ken plano mi manen ti agrides intun Lunes. Saysayangem lang ti kwartam no kasta akanayaw. Dakas ka din, aginjoy na tao nanang. Sana dakas ti aginjoy. Saan kumamot akasta anak ko. Amum ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon kung ay baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man nandiyan babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. Agdaman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, win nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di na amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awang mga mindeng-denggen na asaw, di kapsat mo. Kasanon, no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim to lang. Pangasim Gerald sarda nga munday takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisagmakam? Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngam. Bay anak ka dila nga aginjoy manang. 25 mon. Noan yaman tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, nagpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kaninanang? Adapay nga ta. Awan sa matan. Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumteng tulat taday ta. Ma'am-amom to ti babae may kari para kan ka. Adaman saludsudak kan ka, pari gari? Anya na ita, pari Gerald? O sino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Nay, kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babae. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Isungam mo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Ken, asino ti Shane ka na kawada? Atid dog tibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayan ti kasinsin da kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon, pare. Agbalbaliw ka, saan tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kumusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lata nga rod, ano kasta? Ha? Type na kang amin ti gayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo mat-replyan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replyan, mari ko. Nasaya at tao ti gayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damat basit pagkautunan na dyan tao. Anya?
Nakaisam ka man nun dita, Gerald. Ha? Sino man nun dita luklukwam dita cellphone mo? Luk-lukwan adagos man ti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo dito balay. Depende amanan. Ay pang si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palan ti biyag mo. Relax lang manang, sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to, no umanugot nga grades kami. Panagritnak, ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron no kasta. Tapno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka diti lugar mi, sakbay nga gawid kayo. Mano nga aldaw lang kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timak mo. Kalpasan ti panagpasyar ta, lumagas tanto itiayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O nana, itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no, dito'y mo laang ang ti pakaikamang ang balasang kaw. No, iso ati pagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalinlat tamait nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrab-trabahwak, nana. Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basang. Ede, long distance kayaw iti anak ko. Ninanang mo. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak ko. Ninanang nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya tiyo asawan nanang. Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisam, nasingpay, nalaeng kung kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure ama ko na. Saan nakas kadagitin niya awid jakambaw no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, tanakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alapod day ta? Nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamot imbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka den? Saan pa eh? Kaano lang mo titinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae ali ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Ada madloko ka pare Gerald. Anya day ta pari garay. Saan ka amat na romromar? Talaga asahanan pare. Nilagayam na Shane ti agas. Ti naidumdum masakit mo pare. Sabali ni Shane pare. Ure no sa anak pa nga inaklon.
nariknakin ko na tipod no ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kat kas iti ex mo arupat kwarta kan lalaki raw. Kat ita, tanamamom ni Shane. Huston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao paray. Talaga adaktil tinagbaliwan ti kabsat ko ananan. Wen nga road piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di kanayon arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae para kenkwana anak ko. Kan may saan na nakumkumporme a babae ti yawawid na dito balay. Sipod na maamo na day dya Shane. Wen nga road anak ko. Hello, Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't ta. Kasta talaga, Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito, eh. Anya nga minon tayo ko ngay bagam kanyak? Ha? Kunak. Sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen, okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag aktuanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige, agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. Paklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Da kayaw na anak ko. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na, umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak ko. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ko. Da kami inti makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mo. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditoy. Agananad kay ti papanam Gerald dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito eh. Tulungak ano kwa tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo ta masapol bantayan nak manang. Ano sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita naka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko para lang itikas niya klase ti babay. Sa may sa adamot na ni Shane. Adayo saysayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga, Rod. Pangururayan ta ni tatang. Adala nga minbiit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wen, high school ak pala idi. Saan ko lang kami na istoryaken ka? Pasensya ka noon nasaludsod ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang matikaduang. So ngayon torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamo ti sakit amarik na. Ang kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasayat mo tata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanya kidi. Jakman na mo. Saan da ka no compatible?
No kasta, nag-break na matlaing, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salay tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik kada kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang, makapasa ka din mutlaang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo naman ako. Diyak pa'y amuti husto akinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapilim anak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang, mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya dayta? Sapay ko maata, saan ko apakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit din nun niya ti ibagam. Ikarik, saan mo ito pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan kami tunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot tan iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupi, anak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kankwana. Ay, saus, ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay? Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay, awanan kasanungay, dagiti mula kentarakin nan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang nga di may ka? Inton sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumot, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at mat nga rod no kasta. Oh, anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandogam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabitla ang Gerald. Alam, do'y basita prutas kan nateng. Ado tinateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, iawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita, Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Hanggang nalpas mo't ngamin ang tilib ni Shane manay. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da? Nasayat, mat. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan nak pa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pa'y Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak, inaklon na ka ni Shane, pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung pa'y gamay. Uy. Ay, naimbag ka pare. Ha? Ada, kaya't mo asawan, pare gari? Apaya kas ta tinaybagam? Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak, isa nabiglaak. Da kayo gaya man.
Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak nga rod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong batan ni Shane nagitiawag ko kinkwana? Mga nubi sila ang anak ko. Ura dagiti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan ngal daw. Ay, kaano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay la kumaan na. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano saan na kasi di? Saan mo't na sweet kanyak? Amang ano, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Ni, apay nga ron nga kasta. Anya ti makagapo. Daita tinas ka na duktalak manang. Saan mo't akasto ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyaman ta sinong batam ti awag ko, Shane. Anya ti pagamaya, Gerald. Tagulit ka mat. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya tamangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye! Shane? Sa di no ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayam da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo tanda dyan. Aya. Madanagan ak una yan ti kasto yung mapaspasamak, pare gari. Madanagan ak. Tama nga no, mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, paray. Mapanak iti ayan da Shane. Naskan nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Kat agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo, kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kung tikas diyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payakas dyan ti pang nakisarita may tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isutindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu ti ang angkas na iti motor na kanyaw awid na ijabalayda. Ti kunapay ni Gary, amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay ka di ti kayat yung agbalin na manugang. Sigurado ka kanay apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Kumusta kan Gerald? Nasayat mo't manang. Nakasarita ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amang ano sinubsobraan na matindanon na ka ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maita anak yo, tatadudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Gagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jack ilibak day ta, tata. Ngam nabayagan day ta.
Nagbalbaliw akon sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapo takayat ko ti makamove on. Napasaktanak ngamin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kadiagon ulbod, Gerald. Diyak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramida. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito tata. Kaya't ni Gerald tiyag naed diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matgayam ka anak. Patpatsin nyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan na sikugan na, tatang. Saan mat siguro, apudno? Pagustuhan mo na Gerald. Ikam iti kundaway na amang ipanagnak iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan tigayem mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kung aktumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rut apanagnakan? Wen, aklunak adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas, inom, ken paspasyar. Tarudad duma, adama dagiti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no pudno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan namot nagitimbagbaga nakin ka. Ala, mawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madanagan. Sana kagimurakan ka. Gapo iti impakitam. Sika lang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Isa ano mabalin. Diyak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinangdadal kanyak. Pare Gary! Pare! Sika matgayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Ah, Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno timbagam ken kuana. Ngam saan met? Sinobraam met tindandanon mo ken kuana. pare. Amok ang nagkurangak. Ta saan ko ngayon bagbaga ko ni Shanty may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta inuna anak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Tararagsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kaya to asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kiti sa bali a lalaki. Anya? Sa pala ko ba tamawatan na pare. Pare, namiris kong tibidot ko. Aklunak. Imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam ken ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapala ko ma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyaman na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. Alagagayam, di tamanan, tinagibusan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you! Diyos tag nginay titunggal maysa.